Jeg kan ikke se det. Ej. Og parkeringshuset er også 5 etager højt. Ja. Og der er helt fyldt op. Er det helt nu måske? Øj, ja. Ja, jeg filmer det høje tårn, mor. Jeg filmer det. Ja, høje tårn. Hvad kan I må med tegn? Personale sover eller lejlighed til personale. Nej, det er ikke det. Det er varerne. De lag. Thailand. Booking er væk nu. Siam Bangkok. Ja, Siam Bangkok. Han skal jo give os en tur, mand. Hold da op. Jo, han kan godt tur det. Vi kom til Bangkok. Nå, de er også kørt til Pattaya her. Ja. Pattaya Bangkok.ไม่ค่ะคิดว่าไม่นะลองดูก่อนคอยดูก่อนว่าถ้าชอบที่นี่ก็อยู่หลายวันถ้าฝนไม่ตกอะนะครับ ผมไปล่องเรือที่เขาพัทยาที่เชียร์ทีกเนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่น่าเที่ยวมากที่อะไรเนี่ย ที่ไหน ไอ้พัทยาครับผมล่องเรือ พัทยาเหรอ ที่ กรุงเทพเหรอ ครับผม เนาะ ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากินอาหาร โอเค ครับผมกด Google ขึ้นได้เลยครับล่องเรือ เนาะ ล่องเรือบุฟเฟ่ต์ Her bor vi oppe på 22. etage, man siger, det er nede sol. Den der kan jeg huske fra sidste år. Eller ikke sidste år, 5 år siden. Ja, Da vi tog den der. Så kørte vi forbi den der. en fly Da vi skulle hen til den der anden lufthavn, så kørte vi forbi den der. Jeg har stadig billeder af den. Sådan 5 år siden. Med alle de der høje bygninger, kun hoteller. ja kun hotel Bygninger, der du kunne foran ja, der er ikke nogen bag den der bygning der. ja, I kommer nu De der to, der ligner hinanden til venstre, på venstre side. ja, tvilling det kan man ikke lukke Du skal ikke filme taxaen bare. Hvad? Jamen, jeg skal da også op i luften, så de kan se noget for her. Men de er jo på afstand. yes Ja, de der tog med gule på taget.